danas. Prvo, ja sam Stefan Vlazić iz Arheološkog instituta, jedan od organizatora Velikog međunarodnog Limes kongresa. To je kongres koji je posvećen svim antičkim stručnjacima za granicu Rimskog carstva. Naime, granica Rimskog carstva se nalazila na velikim rekama, na Rajni i na Dunavu, u Velikoj Britaniji, na primjer u Jordanu, kao i u Severnoj Africi. I arheolozi, istoričari umetnosti proučavaju taj specifičan vid ljudskog, arhitektonskog i svakog drugog dela već, mogu da kažem, više od 2 veka. Stručnjaci koji su došli u Srbiju imali su prvo početak kongresa u Beogradu, a potom na Viminacijumu kod Starog Kostolca, čuveno naše nalazište. I imali smo organizovanih nekoliko ekskurzija do sada. Današnja ekskurzija je bila posvećena ovom delu Limesa koji smo imali na teritoriji Panonije, to jest u današnjem Sremu, na Dunavu, i kao logičan razvoj i kraj ove današnje ekskurzije došli smo u Sremsku Mitrovicu, u prestonicu Rimskog carstva tokom 4. veka i primljeni smo kod gradonačelnika i zamjenice gradonačelnika. Kakve su impresije kolega arheologa vaših? Posjetili ste Carsku palatu i muzej Srema. Koliko su oni uopšte upoznati sa ovim delom istorije Sirmima? Svetski arheolozi veoma dobro znaju, ne samo svetski arheolozi, nego ja mislim da ljudi van naše zemlje svi mnogo više znaju o značaju Sirmijuma i svega onoga što se nalazi ispod današnje Sremske Mitrovice, nego nažalost mi danas koji smo žitelji Srbije. Naravno da su upoznati, naravno da su čitali, pošto srpska arheologija postoji već više od 120 godina i mnogi istraživači su i publikovali i istraživali. Pre neki dan je izašla publikacija naše čuvene profesorke Miroslave Mirković o Sirmijumu. Tako da, naravno da je svet upoznat, a i naravno arheolozi, ljudi koji se time bave, i zbog toga je i organizovana ova ekskurzija da dođu ovde da vide napokon sve ono što mi imamo ovde da im pokažemo u Sremskoj Mitrovici. Zaštita Carske palate, nadkriven taj deo, koliko su zadovoljni ili ne, da li misle da je to dobro rešenje ili ne, te neke impresije? Pa zaštita Carske palate